Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Maktada yengbi bachi no puno makpoi kong no khurumjari mayam ngasi hujik aina leijari ba mafam se akhoi gi samaki academy dani samaki akhoi da Kanglasa masters academy akhoi silchar panchayat rot ta leijaba academy dani ado ngasi se aina academy da akhoi gi sumaina ngasi mayam sanafam ni ko to sanafam je ngasi khara tongan ba ina mic ka pai ga journalist sar se maram ma lei ngasi ado maram se kai no hai ba ngasi ai gi inau ni mingoi na panjara ba akhoi gi inau bizen amasung inau sanatumba makhoi ani se hujik lak liba akhoi gi August ki tang 19 national kickboxing tournament akhoi wakona sinba tournament Chennai da taubanina tournament asida saruk yadoi ado saruk yabaga loina na makhoi gi experience khara share to honing bai tai makhoi de akhoi kamaina akhoi practice tawa kamaina preparation tawa masung kam kuina tamakpa khotpa adu mayam da moigi khara akhoi gi introduction ta holaga moigi kari kaino do moigi personal akhoi gi information kai ga do mayam da khata share to janing bai tai adu gi namak tai ngasi akhoi gi microphone fire ga mayam da kaino mayam wang lak chabani ado ai kausan jage akhoi inau ni inau ta lakpio inau bizen amasung inau sanatumba mayam lakpio se inau ni leire makhoi ani ni handa gojek sanadoi se akhoi gi tang 19 August ki tang 19 Chennai da akhoi gi wakona sinjab national senior kickboxing tournament so har makta da akhoi gi inau bizen na lakchage inau bizen introduction macham no tawi gi khuramjari mayam ai mingchat laisram bizen singa kauri ehak lefam se kalnagar gi ni borkhla kalnagar gi ado dang sarak pase kam kuira pato ai sanarak pase chahi ama makharom phasale do marakta sum tha ama ni lep ke personally problem hoitna okay ado dang sarak pase kanai makha da orakte no kanai makha da haidi patho kanai makha da sanai no ai oja ai patho ro sangi makha da sanarak pani ai starting da di boss ki makha sanare mingon panbada bilas thongbram ado aina pamjana sanarak matam da bilas thongbram gi makha da sanare aduga hajik aina muithai ama di kickboxing tamak padi patho ro sangi makha da sanarak pani okay ai makha sanarak pani ado sanaba se ma chahi ama hendale ado akhoi gi handak bijena sanadoi se ahan bo idero na to competition je live ki oina mani patho aigi di ahan boy na chatoi mi competition se okay ba mamang na so akhoi gi sanabai chance pudi phanja adu mai personal problem nei na ma chat pa phangjau de adu handak ti ma soi na goal set pe wakal na chatoi se hoi patho sure okay so bijena huji handak preparation torak pa se akhoi gi experience bijena thangna be because handak ki fight game se mamang de sanaba chatri bana bijen handak na ahan ba fight game ne akhoi gi fight ki sumaina preparation ke ga to adu aji gi experience se na kamai feel tori do mayam da share to ya handak experience jam sathi nu ngai bu isa se jamna fast oeba sanaba khona ko gi jeb cross thin ba se jam nu ngai hanadi jamna sanar su tournament chat bagi wakhal le tamina chaning da ba handak di tournament le na goal se fakta yad ra na wakhal da mind do aduna practice to hard oina tauri injury su yam oi si loi nai barap thom na dum lei bani se adugi ayu kan ta se ngan hanadi hogot ra su jain khali hajikti hogot da yad re ade handaga so thabak te halaga so class jaw phang da su room da dum pungkhai ma punga ma practice hoidna tawra mi ma yamna khoi struggle to we now ni ma se khoi silchar su thabak macha ma to jari private job adu private job to loina na ma se khoi sanna su la ine ado ayuk tani ma la kam se nudin da di la ngam dre ado yamna nuksi ba inau ni ma gi sacrifice ma gi hujik tawri ba sina sam ga loi lo pro lo thokra ni bai sai di kat khrabani hana sangami ado adugi sacrifice to gi matung ina ma handa se goal set ta yad ra na ma pura full dedication ani ma na practice tor se asini me goal ma set tor di ado goal achieve to no da maktani me hard work to se do na me any kind of life the goal ma set to tham ga da do thaga chari now bijan thank you ado mathang da di akhoi gi inau sara to ba question jage akhoi gi inau sara to ma se akhoi gi jiri bam jiri akhoi gi kari lam gi jiri morbungi ni akhoi inau se jiri morbung da gi akhoi la ga silchar da siga ina ren da thamjai akhoi gi inau sing leiba khot pa gi akhoi gi tamba lak pa sana ba lak pa inau sing lap da lak pa inau sing gi damak ta ina ren se thamjau ma siga ren ta leiraga ma sana ba se yaw bani yamna thawai yaw ba inau ni ado inau sana to ba gi introduction ma Taubiu mayam ai ming ngangbam sana to ko ai jiri gi ni mongbungi
duga aise ahambada taekwondo dagi lakune taekwondo sanarpa taekwondo okay sana tomagi ado taekwondo se kadai da sanare kholi taekwondo se ahambada akhoi jiri oja chaningi makha sanarpa chaning makha da tahi kya sanare chahi se amma gamma su lepura okay ado mamang suma ai malak tu sanaba la ame 2000 kya no la ame 2020 da lockdown mamang sanaba la ame ado suma khoi gi problem lap na lap thola sin maram oiraga ma adu lepure adu matung handak ti ma kickboxing tournament thok te ya dabina handak ti ma punamak sacrifice tawga la bani ado sa to ba hujik nakna hujik sanarei se khoi gi asiga sanarei se tha kya phare asiga kangla sara sanak pe tha ama kitang help tawre ama ka help tawre ado hujigi sanarak pasiga experience se kari kari gen oi hana oiram da photo kari kari ano wa hei kholi da mayam da share ko experience aibu khara body strength khara yam thina kai adu punch gumba se nauna tamakpa hana taekwondo da yarak taba taekwondo de kick na da handak boxing mo boxing yarak ko se boxing focus torakpa asini sana tomagi akhoi ado ha to ma handak sanadoi se ahan bo idiran tak taekwondo budi hana sanarure kickboxing da aham boy deba kickboxing ni ahan boy deba ko ai boxing yaw sanaba se ko ado nang na handak thok tori event se kari da ko na k1 thokani ai k1 da okay weight na kya da weight se under 73 minus 73 da thokcha dunia khoi inau se khoi wang chaw na mai weight chakra yami haite khoi inau bijen na 51 kg da thok thoi ni minus 51 da mai na low kick event oi doi mai na k1 nate ado khoi ge saran tong na hujik future da ko hujik sanar ko se khoi ge kangla sa de gain da one knowledge sina khoi ge kari kamaina khoi ge preparation je ateiga henna tawgadra natraga kamai asiga dum lep kadra do mayam nom ta ai makha chathani tambo ina makha mateng lakpa competition ju yaw hona ne yawni okay ado kickboxing ju laire muay thai su yaw lore in future da asini akhoi gi inau mayam akhoi gi inau ani yam nusiba inau ni bijan law siga yam nusiba inau ani makhoi gi damakte interview law ne ina makhoi da akhoi gi sanaba da thawai yaw bi inau ni na support se mathau tai mayam akhoi na support taw da de kanana tawgani aduna support ai base yam mathau ni akhoi amana ama support taw da de akhoi kanam naite support taw ningai aduna mayam na yengbiri be sinau mayam na support taw ningba le so soidna tawbiro ai makhala number pijara ke khoi inau chatkadauriba khoi inau singse support taw ningba le so any paisai mateng oiba tar so moral support oi so kari makai ba leite mayam na ngamjaba support ai gi yam na nungai jagani ado mayam na nungsibiba ado la kangla sa masalar se grow hen ba asini ai gi pamjaba so thagachari mayam yengbiri sinau mayam bo thank you mayam ko amuka hen thagrasi thagachari